ya fesi woling Esisian lo eboikina aingito kiena ka PLOE agule primary school ko district alo palisa ngeskwana ebaikit komam ejeni ne beara woling lo abu kopedo Airujasit division 1 akalona adumun amusugun are amar are SST are ka science auni Kanu atukokin aggregates akanyangon nes abala ebe karaida epedorit ngesi aitub aingito naka PLOE ebaikit kwana ngesi kotupite ejautenelo ichogoror okale kiech. Yalam ngono nara nga peradu mono division 1 aka yalo ngungu mama pana peranga atak na show manare orena alum torong erano dite dumne espolo le mo semeroda echona adumne espolo liptongo ene pera jauna tauni shana ngarak song perda dumna amunonto adumo di ngare na ilai arape do ngadumna remna shoman aper amuno ngarawne mo alimu ngaren boy jaka ko tarawne mo alim nara ko to ngode shena kini la ture duwe ko no ngaren odumudu kesda arunguna dumbongna Agnes Arinyo totokiawo ling neskwana Ilipit wajokotaw ariunu akana egangane. Alama ngono yani ka koko Aishom agule primary school da dumunu division 1 ese yala marango noi de pola yala man noi koto kananga Ilipit Agangat na pedorong ngara kenon ko kunno jawtene kana jaro ma peda ci somonyo iko kunin ile mo ngi chane ane ko kwa ngine jawte ne jay baji to groupe noa ko nay kerre do kana adolokinen mam do nga pedo ribona ko to ngada lipino joko ta ngara kenon ngoda Sam epaja papa kiawo lengis abala ebe emame ibor epedori kwa pekwa na nesi alemon kanwa woling ere semero ngara kiti cheboro alen kapaje de kwe pina kiku yoko na buni kina jawo majeni ara jade pira buna ko na ko pare ara jade buna de do jogne mo na lawnan atirore nara yo mbo kawa ni da jay bu bonu po ko ni jasi ko e mamme e di jawto de kere jay pero al lemon jibo ara gwela ara bada amusire ara bada mammi rai pechiri mai pech Simon ongodia Apollon esomero agule primary school nyes abala ebe arailem esomero egangi woling ya fesino na dum division 1 otoma agule primary school agre sakanyangon eriko kenelo munti okale ano chogoror lemso kwape esomero yenji teacher they can identify the generated body ikokuyen is promising so osomero akawlo session bonebe right now ikokuyen a promising child the just requirements mununu tapte somero anyisit kwa penate feeding anyamo somero tests weekly tests luminary then remedials division 1 idumutoni idopikoko division 2 do yakaisa mana nukan division 3 do yaita kanyangon division 4 do yakaisa no kanyangon division U do yakaisare anu kanyape kwa pentali mutrobe division X munu mama poto pedo sabuna rekona asoma nyito anu apele kentanu agenti kulepe nisara sibwe ikanyauni itiriana jo etubelo etutoto idwe karul jelo leita kana na dumune research kada ikaru kwilo ukau hani be karul etutoto idwe joko le karuno samato se le kadwe karuno e joko Jane Akidet auriana ka agule primary school nyes abala ebe erai etubelo lo eshalamiki kesi Ralem sa tungani yalo we noi bala uteko sesemera biror konya no some de ke somane umo kina noi anwa somani na jawne karuje na tubor ikota limo kini nu chauri akabe nyasa yalo ngongo noi be na ara be mi soma so semero mami ngara kintos noi bore polo ekoto na anyu be yon kwa pa uriaka be nya meto kiduyo semero arada berejo auriana jaika mam jay pedorado lersani iwongon mama tatibore David William Okiria TV East Esawediope